Mona Lisa je nesumnjivo danas najpoznatija slika na svetu, a ono što svi znamo jeste da je naslikao Leonardo da Vinci i da se trenutno nalazi u Parizu, tačnije u muzeju Louvre. Međutim, osim toga, realno većina nas ne zna puno informacija o ovoj slici i siguran sam da ste se i sami nekada zapitali zašto je baš Mona Lisa toliko popularna? Mislim, kada malo bolje razmislite, toliko zapravo dobrih i kvalitetnih i ultra realističnih slika postoji da realno kada ih uporedite sa Mona Lisom, ona zaista ni po čemu nije posebna. Ali opet nekako na kraju dana svi se slažu kako je Mona Lisa ipak slika iznad svih ostalih. Ali zašto je to tako i po čemu je ona zapravo toliko posebna i koliko ona u stvari uopšte vredi danas? O tome ćemo pričati u današnjem videu. Ljudi, Cuki ovde, dobrodošli nazad u još jedan video i ljudi, kao što možete da vidite po naslovu, danas pričamo o tome zašto Mona Lisa toliko popularna i koliko ona zapravo vredi. Pre nego što počne sam video, kao i uvijek želim samo da vas podsjetim da obavezno lupite like i subscribe i naravno kliknete na zvonce kako biste bili obavešteni za buduće videe i naravno zapratite me na Instagramu zato što svako ko me zaprati dobija pozdrav u sljedećem videu, tako da ono bukvalno vama je to jedna sekunda, a bit ćete u videu. A sada pre nego što se bacimo u sam video, Cuki u beloj majici želi samo da vam pokaže ko je današnji sponzor. U suštini ljudi, ovaj video je sponzorisao VVPN. Dakle, siguran sam da ste do sada i sami čuli da na internetu postoji milion različitih VPN-ova, mislim i mi sami youtuberi uglavnom spamujemo sa 300 različitih VPN-ova koji nas sponzorišu, ali od svih njih VVPN je ubedljivo najbolji iz dva vrlo prosta razloga. Pre svega, ovo je jedini VPN na internetu koji vam uopšte ne usporava brzinu interneta gde god da se povežete. U prevodu ono što želim da vam kažem jeste da možete da gledate Netflix, Hulu, Disney Plus ili bilo šta drugo bez toga da razmišljate da li će vam možda seckati video ako se povežete za američki server ili nešto slično. Pored ovoga, VPN uopšte ne prati gde se vi krećete na internetu, što često rade drugi VPN-ovi kako bi vaše informacije kasnije prodali. Tako da šta god budete radili i gde god budete išli, niko to neće znati, ostaje bukvalno samo za vas. Tako da vam zaista u potpunosti štiti privatnost, a najbolja stvar od svega jeste činjenica da košta samo $2 mesečno, tačnije $2,5, ali ako iskoristite kod Cuki dobijate 10% popusta na dvogodišnji plan. Verujte mi ljudi, za ovaj novac zaista ne možete naći bolji VPN. I još jedna vrlo cool stvar što se tiče VPN-a jeste to da kada ga kupite, ne samo da možete da ga koristite na vašem telefonu ili računaru, već možete na 10 različitih uređaja da koristite jedan nalog. Tako da ga možete praktično deliti kao Netflix i realno za $2 to je praktično besplatno. Hvala Cuki u beloj majici i sada se bez puno zadržavanja bacamo nazad na Mona Lisu. Iako sama Mona Lisa realno izgleda dosta dosadno, verujte mi, priča koja se krije iza nje je zaista toliko zanimljiva i komplikovana da zapravo donekle i ima smisla zašto ona zapravo ima ovoliku vrednost. A da bi vam bilo jasno kako se sve izdešavalo, šta se izdešavalo s ovom jadnom slikom, hajmo da se vratimo nazad u srednji vek, tačnije u period između 1503. i 1507. godine. Ovo je bio period kada je Leonardo da Vinci zapravo radio na Mona Lisi i kada je ona bila njegov trenutni prioritet u životu. Naravno, s obzirom da se ovo desilo pre više od 500 godina, ljudi, morate da imate na umu da je jako teško doći do nekih informacija i različiti izvori govore o tome kako je Leonardo zapravo radio na Mona Lisi čak do 1517. gotovo do sopstvene smrti. Ono što definitivno znamo jeste to kako on nekako nije bio zadovoljan kako je Mona Lisa ispala i smatrao je nezavršenim radom. Zbog ovoga je ubrzo nakon što je završio, tačnije u periodu između 1517. i 19. pošto umire 19. zapravo odlučio da je proda i to je uradio prodavši je francuskom kralju Francisu I, koji je otkupio Mona Lisu za samo 4000 kruna. Sada, da vam to konvertujem u današnju valutu, ne znam kako, ali verujem da je mnogo manje nego što danas vredi ova slika. Francisu se ta slika svidela, ali ne dovoljno da bi stajala na nekom zidu u njegovoj palati. I zbog toga je on odlučio da je stavi u svoje kupatilo. Da, dobro ste me čuli, Mona Lisa je zapravo dobar deo svog života nakon Leonardove smrti provela u kupatilu francuskog kralja. Nakon ovog perioda, kao što i sami znate, dogodila se francuska revolucija i mnogo različitih turbulentnih perioda, ne samo u Francuskoj već i u ostatku Evrope, tako da je jako teško locirati sliku u ovom periodu, ali ono što se definitivno zna jeste da se vrtela po mnogim royalnim palatama.
dok nije došla u ruke Napoleona Bonaparte. Da ljudi, eto, to je meni na primjer prosto nevjerovatno. Kako je na primjer Napoleon Bonaparte, jedna od najvažnijih historijskih ličnosti, bukvalno bilo u kontaktu sa Mona Lisom, slikom koju mi danas možemo da odemo i da vidimo. Prosto je to po meni lično zaista cool činjenica, a ono što je možda čak i najsmešnije od svega u celoj priči jeste to kako je zapravo Napoleon odlučio da upgradeuje Mona Lisino mesto iz kupatila njegove palate u njegovu spavaću sobu. I dok je Napoleon vladao Francuskom, Mona Lisa je zapravo taj period provela u njegovoj spavaćoj sobi, iznad njegovog kreveta. Pitam se samo šta li je sve videla tamo. Ali da, kao što i sami znate, Napoleon nije vladao večno i nakon što je proteran s vlasti 2 puta, Mona Lisa je od tog trenutka nadalje postala vlasništvo države Francuske i jednostavno pomerena u trezor iz kojeg je kasnije postavljena u Louvre. Bože, kako sam to nekako francuski rekao. Ali da, u suštini, Mona Lisu su onda prebacili u muzej Louvre, gde se i dan danas nalazi. Međutim, ona i dalje u tom periodu, iako je bila u kontaktu i sa Napoleonom i sa mnogobrojnim francuskim kraljevima, aristokratama i poznatim ličnostima, i pored činjenice da je naslikao Leonardo da Vinci, ona i dalje nije bila poznata, već su zapravo mnoge druge da Vincijeve slike krale njenu popularnost. Šta više ljudi, ona toliko nije bila popularna da je čak nisu zakačili ni za plafon, već su je bukvalno samo zakačili za zid. A za sve vas koji ne znate zašto kažem na plafon, u suštini ljudi, u muzejima se skuplje slike, tačnije one slike koje su vrednije, kače za plafon, a ne za zid, iz razloga da ne bi pale u slučaju da dođe do zemljotresa ili da se neko oklizne ili ne znam ni ja šta. Tako da činjenica da nije bila ni na plafonu zakačena onim koncima, nego da je bukvalno blejala na zidu kao i slike kod svih nas kod kuće, govorimo vam tome da su i ljudi iz samog muzeja mislili da ona nije dovoljno interesantna. Što je i bilo istina, ona je pored toga bila okružena sa još 10 različitih slika, među kojima je ona bila zapravo najmanja. Trenutak kada se mit o Mona Lisi razvio i kada je ona zapravo rapidno počela da raste, što se tiče njene popularnosti, dogodio se u 20. veku, tačnije 1911. godine. Ove godine dogodio se jedan incident u Louvru, kada je jedan od ljudi koji je bio zadužen da zapravo čuva slike, odlučio da ukrade Mona Lisu. Čuvar koji je to uradio bio je Vincenzo Perugija. I on je jednog dana odlučio da se sakrije u jedan orman, tačnije u jednu policu od muzeja, i da tu ostane posle sopstvenog radnog vremena. A onda, kada se ceo muzej raščistio i kada nije bilo nikoga više u muzeju, on je jednostavno uzeo Mona Lisu i nestao. Mislim, s obzirom da je bio čuvar, imao je ključeve od muzeja, tako da mu nije bio problem da nestane. Najčešća stvar u celoj priči jeste to da zapravo niko nije ni provalio da je Mona Lisa nestala prvih nekoliko dana, dok nije došao jedan umetnik da je skicira. On je prvi koji je primetio da zapravo Mona Lisa fali i kada je obavestio čuvare, čuvari su mu rekli da je Mona Lisa pomerena i da je verovatno odneta na restauraciju. Čak ni oni sami u tom trenutku nisu hteli da podignu uzbunu oko nestajanja slike, s obzirom da nisu smatrali da je dovoljno popularna da bi je neko ukrao. Ali prava istina je bila da je Mona Lisa zapravo u tom trenutku bila ukradena i to je ustanovljeno ubrzo nakon celog ovog džumbusa. U tom trenutku već sutradan u pariškim medijima počelo je da se piše o misterioznoj slici koja je nestala iz Louvra, koja je navodno toliko zaludela lopova da je prosto morao da je ukrade. Da, zapravo je neki novinar izmislio priču o tome kako se lopov Mona Lise, tačnije Vincenzo Perugija, zapravo zaljubio u nju zbog njene ogromne lepote i da ga je to izludelo do te mere da je jednostavno ukrao sliku. Kada su to ljudi pročitali, logično da je počelo da ih interesuje, hej, koja li je to slika toliko dobra da zaluđuje ljude. A s obzirom da je bila 1911. godina, niko nije imao Google da proveri kako zapravo Mona Lisa izgleda. Tako da je krenuo da se zapravo širi mit o tome koja je to slika koja je nestala iz Louvra i gde se ona nalazi i kako je to izludela čoveka. Nakon toga počele su da se pišu različite priče o Mona Lisi i o toj njenoj ogromnoj lepoti i jednostavno sve više je počeo da se stvara hajp oko same slike, do te mere da su ljudi krenuli da dolaze u Louvre samo da bi videli mesto gde se ona nalazila. Da, ljudi, verovali vi to ili ne, dolazili su bukvalno da bi gledali prazan zid. A da stvari budu još luđe, ovo su pokupili i mediji iz okolnih država i u roku od nekoliko meseci cela Evropa je pričala o misterioznoj Mona Lisi, slici koja je izludela
lopova. Mona Lisa je zapravo bila ukradena 2 godine i nakon 2 godine Perugija je zapravo odlučio da je možda najbolje da je proda. Anonimno je kontaktirao jednog kolekcionara u nadi da će mu potajno prodati sliku. Međutim, s obzirom da je taj kolekcionar bio upoznat sa mitom Mona Lise i s obzirom da je bio kolekcionar, jel te, i imao je respekta prema samoj slici, on je odlučio da zapravo pristane da je kupi, ali ono što nije rekao Perugiji jeste to da će obavestiti policiju. I kada su se njih dvojica našli da otkupi Mona Lisu od njega, jednostavno Perugija je uhvatila policija i bio je uhapšen. A 2 nedelje nakon toga Mona Lisa je uspešno vraćena u muzej Louvre. I od tog trenutka, ljudi, njena popularnost je toliko bila već bukvalno velika da je praktično eksplodiralo u tom trenutku i jednostavno ljudi su u masama krenuli da dolaze u Louvre da je vide. Nema veze što je svet bio pred Prvim svetskim ratom i što se bukvalno sve živo raspadalo oko njih, svi su želeli da vide Mona Lisu i taj hype je sve više rastao, čak i pored činjenice da je slika bila pronađena i da ste mogli da je vidite i u novinama. Jednostavno, ljudi su želeli da je vide uživo i to se dešavalo u ogromnim brojevima i praktično od tog trenutka pa sve do dana današnjeg njena popularnost nije prestala uopšte da raste. A što se tiče Perugije, čoveka koji je zapravo ukrao Mona Lisu, on je umro nekoliko godina kasnije, tačnije 1925. A kada je bio pitan zašto je zapravo ukrao Mona Lisu, da li je istina da ga je zaista izludela, on je rekao da je jednostavno smatrao da je slika koja je nastala u Italiji trebala da ostane u Italiji. I da je to zapravo bio razlog zašto je ukrao, zato što je samo želeo da je vrati u svoju matičnu zemlju. Međutim, ono što on nije znao jeste da je Leonardo da Vinci dobrovoljno prodao svoju sliku Francuzima, tačnije nije bila ukradena od njega, tako da je ona tehnički, iako je nastala u Italiji, bila pod vlasništvom Francuske. I da, ljudi, to je otprilike cela priča o Mona Lisi. Morate da priznate da je vrlo interesantna i da je zapravo razlog zašto je ona toliko popularna dosta nesvakidašan. Onako, kada razmišljate o Mona Lisi, verovatno većina vas misli da ona ima neku vrednost u tome što se na samoj slici nalazi, ali kao što vidite, ipak njena popularnost dolazi iz skroz drugačijih izvora. A šta vi mislite, ljudi, o Mona Lisi? Koje je vaše mišljenje o ovoj slici? Pišite mi to dole obavezno u komentarima. I za kraj želim da kažem jednu vrlo interesantnu činjenicu. Da li ste znali da su čak i Picassa u trenutku kada je Mona Lisa bila ukradena zapravo okrivili za njeno nestajanje? Da, javnost je u jednom trenutku zapravo mislila da je Picasso ukrao Mona Lisu. Bukvalno mi je i ta činjenica mind blowing. Jednostavno, koliko ta jedna slika ima istorije i sa koliko ljudi je bukvalno bilo u kontaktu, ali ne kao bilo kojih ljudi, već zapravo vrlo važnih istorijskih figura. Ali da, eto, ljudi, iako postoje mnogo bolje slike na ovoj planeti, očigledno je ta Mona Lisa jednostavno zbog ovog incidenta toliko popularna da je ipak na kraju krajeva iznad svih njih. A ako se pitate koja bi njena vrednost bila da je danas prodate, pa po nekim pretpostavkama Mona Lisa je danas vredna oko $660 miliona. Tako da, ljudi, poprilično je skupa i skoro 2 puta skuplja od najskuplje slike koja se ikada prodala, a to je ova ovde. Ok, ljudi, to bi bilo to sad stvarno za ovu epizodu. Mi se vidimo u sledećoj. Ostavite like, share, komentar i subscribe i naravno posjetite sponzora. A do tad, pozdrav!